Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yu amin papagayam. Ti istorya ngayon tay warwarin ita ket may papan iti balasang anapintas. Sexy ken napudaw. Adda amin ken kuana asapsapulen ti maysa a baro, iti maysa a balasang. Bueno papagayam, intay denggen ti pakabuklan daytoy nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Agyamanak, gaputa si ka tinagbalin akaayan ayat ko, Lilian. Nakapimpintas ka. Agyaman akmat, tas ka tinagbalin akaayan ayat ko. Nataar ka na anos ka. Kat dayta ti magusto ak launay kan ka. I love you, Lilian. I love you too, Andrew. Mabalin ka di nga kaktabibig mo. Sige, nawaya ka ang mga gagkanyag, Andrew. Gapo, takaayan ayat ka. Ay, Lilian, I love you. I love you too, Andrew. Ay, agyamanak. Ngamin, inlibrinak dito yung restaurant. Kas panagyaman ko kan ka. Kanyam among kanyak ni Andrew, iti kasangay ni manang mo. Kat naggusto adagos kan ka. Kat sinong batang mo't adagos. O syempre, friend, gwapo. Ay na, nagpintas ka mo't Lilian. Agbagay kayo kini Andrew. Syempre, Kat, kumusta kayo na dua? naragsak kami. Sa bagay, kanayon nakaasukunin ni the office. Ay no! Ang sweet! Ay no! Kumadamit boyfriend ko agwapo. Malaki din, mangantan. Tapos saan ta amala daw iti trabaho ta? Okay. Ngam nagado ta in order mo. Lumukmug tano kasta. Saan ta alumok magdita? Gapata awan innapoy na. Pasig anateng, chicken can fish. Okay. Magandang aruden. Awan pa lang ni Andrew. Ay na, urayim laeng. Ang mga nwada nakataktakan na. Diyak maawagan ti cellphone na. Okay, urayim. O sige, umuna akon girl. Diyak kaya ti agpila iti jeep. Agkala sa isen. Umuna akon. Urayim latan dito yung ti opisina. Bye-bye! Okay, bye. Nagbayagmat kan ni Andrew. Adan sakit di sa bali akadwana. Iso nakabaybayag. Anyat orasan. Lilian! Imay kapay lang. Ag-break tan. Sige, agawid kan. Agyaman na kiti panang itulod mo kanya. Diyak kaya ti kastadyar mo. Agsarita ta, sakbay nga agawidak. Anya ti pagsaritaan ta. Nga da sa bali a babae ngayon tulod mo? Iso an nala daw na kasinukon? Wen, adda, maditirik na. Iso ngayon tulod ko ije balayda. Kat, binaybayan na kun anagururay kan ka? Saan ka maawagan? Talobat ti silpon ko. Diakon na i-charge, gaputa bisyak iti trabaho. Mas importante gayam kan ka ti sa bali a babae? Ngam siyak akaayan ayat mo?
Sana kasta, Lilian. Ay ayatan ka, amum dayta. Ingkan, masurunak unay kan ka. Pangasim, Lilian. Pakawanin na kon. Di na ka di maawatan. May salang ti maawatak, Andrew. Addaim mo na babae ngayon tulod mo. Gapot ang mas importante nga iti siya. Lilian. Saan ka nga agpakpakita kanya? Agawid kan! No kasta? Intulod na ka ni Andrew, manang? Juan, ay, talaga ngamin ama didirik nag. Kaslag trangkaso ag. Kat malamlaminak itay. Iso nga intulod nak ni Andrew. Nga mamum ka di? Nakamisuot ni Lilian na mangururay kan kuana. Kasta ka di? Ala, nakabaso lakon. Ala, aginanakan manang. Anya di kahit mo akanen, tailutuan ka. Saanan? Pinakan ako ni Andrew. Nagluto iti noodles. Linaukan na iti itlog. Ha? Talaga? Kunana, anas kan nga adakar ka ti tiyan ko. Sakabay nga tumarak iti agas. Kasta? Iso nga ita, nagbaaw mo't pas iti kurigor ko. Ay! Kaslan si kabit ti kaya dayat na. Ay, pasensya lang nga ni Lilian. Tatinaktak ko ni Andrew. Andrew, rabiin Kaslag pampanunot ka ta nakatapaya ka dito'y balkon. Nanang, Anak, kaano ka di nga kalay sa kayo ka ni File? saan ko akaayan-ayat ni Feli, nanang? Ay kunakman no kaayan-ayat mo. Agpagayam kami laeng, nanang. Apay, di mo kayat ni File, kat napintas mo. Kan nasaya at ugali na. No kasta nga isurot mo dito'y balay, kat ada ka na yun pasalubong na kanyak paborito ka merienda. Nanang, Kat, asino ngay nga road ti kaayan-ayat mo. ni Lilian. Yam amok to kada kayo, nanang. Kasta ka day. Ay nga, anya ngay nga road ti pampanunutam dito'y balkon. Ni Lilian, nanang. Pampanunutak. No talaga ka di nga iso ti para kanyak. Agdwa-dwa ka iti kaayan-ayat mo. Ay ayatan nak ni Lilian, nanang. Ngamjak amo, no makaano sakpay iti ayan-ayat may. Amiris naman na imbaga nakaw. Nariga ti mailawan. Gaputa agbabawi kanto iti udi na. Hello, Andrew? Apay ngay mawag ka? Nasakit pa ila, tinakam ko kan ka. Lilian, saan ka amasukon inton malam? Pasensyakan. At dangamin nas ka napapanak. Sa dino? Kasapulan nak ti kasinsin ko. At parikot na. Katsak! Di na kung sukunan kan itulod dito'y balay? Isungarod nga inawagan ka. Taibagak, asan ka pailang amasukon inton malam. Amangan mat no rason mula dayta. Ngam kinapudno na, kat adda babae nga itulod mo. Lilian, Okay, sige. Ngam di kan kayat makita. Bye! Sigurado agparparikot ka. Amok dayta. Kabisado kan, friend. Feli. Sige. Igopom dayta kape. Bayat anapudot pa'y. Agyaman nak. Sige ha. Agsubli ako ni tilamisaan ko.
Kat, kumusta ti kasinsin mo nga agparparikot, Andrew? Ay, in break ti kayan ayat na nanang. Isu akayat na ti agbartek, gam linapdak. Inay ayok, taday ta ti kasapulan. Binagbagaak, asaan lang ang may maysa ti babae. Adu pa iti mabalin na pagpilyan. Wan, anak. Husto ti imbagam iti kasinsin mo. Ay, kung di bagbagaak kinijong akasinsin ko. Ngam di nalaam mo, nga damot parikot ko. Adda parikot mo, anak ko? Ti kayan ayat ko, nanang. Sana makawaawat. Ipasyar mo dito'y balay. Takayat ko aba kita. Kilatisak no maikaribot lakan ka, anak ko. Apay ngay may ka dito'y balay? Kunak mo't adi ka kaya't makita? Kaya't nakamakita kan maamamo ni nanang ko. Isong agpasyar kay di balay. Sigurado ka? Wen, ala, agsagana kan, tamapantan. Okay. Mabit lang, tagpulos ha. No kasta, isugayam ti kaayan ayat mo, anak ko. Wen nanang, iso ni Lilian. Lilian, iso ni nanang ko. Kumusta kayo, nana? Naragsakak ang makaamam mo kada kayo? Kasta akmat balasang ko. Sige, panawan kayo pay. Ta siya akong timang isagana iti merienda tayo. Balasang ko. Ay ayatem ka iti anak ko. Wen, nana. Ay ayatek ni Andrew. Isula ang tilalaki iti biyak ko. Awanin sa bali pay. Nasingpet ti anak ko. Kat makunak ang nagasat ti babae. Ngagbalin akat ako nay na. Siyak tay tana na. Husto kayo? Nagasatak. Tani Andrew ti akbalin to akat ako nay ko. Awanin ti sabali nga ipang pangrona na. No dila ang siya. Ngamin, siyak ti biyag na. Kat iso ti biyag ko. Wala na. Ay ayatek onay ni Andrew. Iso ati kayat ko. Siyak lang. Ti ipang pangrona na. Intulod mo ka din ni Lilian, aging kay Jebalayda. Wen nanang, tanodyak itulod. Siguradong agsakit manen tinakam na. Awan sa bali ang maibagak, anak. No di, agpanunot ka anaimbag. Di ka kayat adiktaran iti rumbang nga aramidam. Ngam, kayat kalaang apalagipan. Asak bay nga ikalaysam ni Lilian, agpanunot ka pa'y anaimbag. Takas iti nakunakon, darigat ti agbabawi iti ode. Nanang? Saan ka kumanga agdardarasudos, anak ko? Wen, nanang? Kayat ka mapantay di laon yun. Kayat ko nga agbakasyon tayo jay. Mangala ka itilip mo, takas taak mat. Duangal daw tayo jay. Ne, kalaat mo't da ito'y Lilian. Sanak ngamin amabalin iti da ito alawas. Gapo ta ado tinaskan nga ikamakam iti opisina. No kasta, di mo kayat? Itintulangan sa bali agundaway. No kasta, mas importante ti trabaho ngam iti siya? Saan nga iti kasta, Lilian? Agbreak talangan! Wan, agbreak tan! Ngamin, awan serbi makaayan ayat! Okay. No day tati kayat mo. Sige. Agbreak tangarudan.
Oh, ato iti kape. Madlaw ko ana unag man ti pampanunutom, Andrew. Di ka makatrabaho ana imbag no kasta. Agyaman ak iti kape, Feli. Anya ka di man ti pampanunutom. Nag-break kami kini Lilian. Oh, apay? Saan ko maanusan ti ugali na? Saan siguro nga iso ti babae para kanyak? Napintas ni Lilian. Napo daw pay. Anuam ti kinapintas? Kan ti kinasiksina? No saan mo't anapintas ti ugali na? Ha? Sorry Feli. Apay nga agkit daw ka iti sorry. Rumba nga si kati inaram ko. Saan ani Lilian? Andrew? Mabalin ka diya sarong karang kay Jebalayo? Sigud mo't asumarsarong kar ka iti balay No kasta, itulod ka inton malam. Kayat mo man, wano saan. Okay, awan dakas na. Tulungan kan nagluto, tapno mabibiit. Sige. Sige, ugasa munta natin. Ta siya akong ti agluto iti sidain tayo. Okay. Ha? Anya ti kaya sa wanda ito'y manang. Apay akadwam ni Manong Andrew nga aglutluto. O, apay, dakas ka di? Manong. Jana. Ni Feli ti kaayan-ayat ko ita. Saanin ani Lilian agayem mo? What? Mas naragrag sakak. No ni Feli ti kadkadwak. Kan isugayam ti ayatek. Saan ani Lilian? Andrew, sigurado ka kadi iti marikrik nam kanyak? Awan pa nagduwadwak itirik na Feli. Napintas ka akas kini Lilian. Tilang nagidyatan yo, kat ubing iti talo atawan ngam iti sika. Andrew, Ngam saanin ani Lilian ti pagsaritaan ta. May salang apasat ti biyag ko. Sapay ko matasan aday ta ti pakaupayam. tinaskan, kat ay ayatan nak. Dayta ti kaskanan. Ay ayaten ka nga awan duha-duha. Bayam nga ipanagnakukan ka day ta. Agyaman ak no kasta. Idi pa'y lang aginandat ko ti agaram kan ka. Ngam dimtang ni Lilian. Kaya't, diyak mo, no apay nga isumot ng ti inaram ko. Ala, saan man apanunutin dayta? Maawatak di amin. Kat naragsaka, gaputa ka maudyanan na. Agayat ka kanyak. Sipod pa'y, Andrew, inayat kan. Feli? Ay ayatan ka, Andrew. When Feli? Ay ayaten ka man. Agyaman na, tapinadgam ti awis ko nga umay ka dito yung balay, Jana. Kat, anya nga Rod. Katsak lang matigayem mo ang makaanus kan ka. O, apay. Anya ti parikot mo? Jana, agbabawi ak. Gaputa siya ka mismo tinangi-break ka ni Andrew. Sayang. Sayang nga talaga. Ngamin, tikabsat mo gayam, tikaayan ayat na ita. Ay, sorry Ngam di na ko mairaman nakagura, ha? Laglagi perm, agayam ta. Saan ka ang kagura? Ay, Jack malipatan tinaragsak aka ni Tomik ni Andrew. Tinasamit. Apa naginagak ni. Ha? Ang subli-subli ti panunod ko. Uray nakakidamak. Kasla makikita klataday dyan nga eksena. Nairo, ti panangarakop na kanyak. Katinagkanak, iti nakasam-samit. Hay.
Nagsamit daydi nga inagakmi. Akayat ko kumamaulit manen. Ngamsahanin na mapasamag. Malaglagip kulatan, Jana. Ay, sayang nga talaga. Tasanin na maulit pa'y. Amon, swerte ti kabsat ko. Gapata nagtaer ni Manong Andrew. Kan makitak asweet da si ka. Huston, Jana. Di mo nistoryahan. Gaputa masaksak na. Kanayon da pa'y holding hands. Kanayon da date. Nakagagsak da. Huston. Di mo baliksan da kita, Jana. Masagsakita anak lang. Ay, sorry. Ngamday ta ngamin ti kinapudno. Jana. Amo, no apay nga intulok ni Manong Andrew, nag-break kayo? Ngamin, malaging bubukod ka. Bagim lang ti pampanunutem. Awang bibiyang mo itirik nana. Jana. Iso ngayon tun sumaruno. Di ka nagbalin naman naging bubukod. Di ka agbalin na nager. Iti kasta, agbayag ti boyfriend mo ken ka. Wan, Jana. Ngamno ita. Nila ta Andrew, ti ayayatek. Awanan sa balipay. Kadyak amo no kaano amapunas iti puso kan panunod ko. Palos pusa mo ni Andrew, di ta pusom. Ken iti panunot mo. Gaputasan na kami ayayaten, Lilian. Namimpinsan na dismayakin ka. Nagsakit, Jana. Agbabawi ak. Ngam, di na kun kayat ni Andrew. Tadan sa baling ay ayatan na. Nagsakit. Nakasaksakit. Nakaawat ti kasapulan iti agayan ayat. Tapno na anayas latta ti linnangen ken ragsakda. Pagispikuan daytoy dagiti agayan ayat. Ano awan pan nakaawat, amangan no dayta ti manipudan ti panagwin naswasda. Bueno papagayam, di tamanen tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket naisangrat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.